Je suis très heureuse, ainsi que toute l'équipe de l'Institut français, de vous accueillir ce soir à l'exposition Humans and Construction de l'artiste et photographe Allo Lano. ڕۆژتان باش ێوارە باش من و کارمەندانی پەیمانگای فەڕەنسی زۆر خۆشحاڵین ئێمڕۆ پێشوازی لە بەڕێستان بکەین بۆ ئامادەبوون لەکردنەوەی پێشەنگای هونەرمەند هەڵۆ لانۆ لە ژێرناوی مرۆڤ بنیادمەند. L'exposition s'inscrit dans le cadre du cycle thématique sur l'écologie qui s'accompagne de projections de films, l'heure du concours. Son travail nous a touchés et nous avons donc décidé de l'exposer à l'Institut. کارەکانی سەرنجێمە ڕاشەشا بۆیە هەرزوو بڕیارماندا و پێشنیارمان کرد کە لە پەیمانگای فەڕەنسی هەمان کار بەنجام بگەێنین. Sur les photos de Allo, nous nous perdons. L'espace est immense, les couleurs sont sombres et au milieu des figures apparaissent des hommes et des traces. لەناو کارەکانی کاک هەڵۆ ئێمە ون دەبینین لەناو فەزایەکی زۆر گەورە، فەزایەکی تاریک لە نێوانیاندا شوێن پێی مرۆڤەکان، کاری دەستی مرۆڤەکان دەبینین. جێگەری قونسڵی گشتی فەڕەنساویش پەیامێکی هەیە بۆ بەڕێستان. Bonsoir, donc je explique que l'identité, quand on détruit une ville, des bâtiments, c'est difficile de la retrouver. Et ce que je constate avec cette... La deuxième chose que j'ai relevée, c'est la préservation de l'environnement, la préservation pour les générations futures. Comme vous le savez, le Premier ministre de la région a expliqué l'importance qu'il y a de préserver l'environnement. Donc je vous invite tout simplement à voir cette exposition également avec cet œil pour le futur, avec cette préservation pour nos générations futures dans cette belle région. کارەکان و شوێنپێی مرۆڤەکان دەبینین کە لەناو ئەو فەزایەت گۆشەنیگای فۆتۆگرافەرەکە لە چووە ئەو شوێنە پیشانەیە کە Oui, dans la vie quotidienne, peut-être plus on a appareil photo, on a وەکوتم ئەمە نزیکەی دە ساڵ زیاترە ئەم پرۆژێ بەردەوامە ڕەنگە هەزارەها فۆتۆم گرتبێ لەم شێوازە ئەوەی کە ئەیبینن بەشێکی کەمە پیشاندرەوە هەڵۆ لانۆ فۆتۆگراف